Shalom, salama sitamu lan renungan harian Toraya edisi Senin tanggal 2 Maret tahun 2026. Dolola di basa sia dinannung kadanna puang to tumampata tapalaku pak tunduan ta masambayang. O puang matua ambe anakna pena masallo puang tallu sang buah bannang kikure sumanga te katuan kasalamaran sia te attu tumini umpatontongi tu kaboro sia pasakemi lako kami totemo laki basa kinannung tu kadammi pena masallo urrondong kanni angki makdin untandai patunna kitoe mandai sia kipogaui lan katuangki lan sanganna Yesu Kristu yamo puang sia yamo kadatuo. Amin. Yatu kadanna puang di ala lemai Ibrani pasala tallu angka misa saelako annan. Ya moto sangsiluran masalloku tu pada unna pak petamba dao mai surga pemantang komi rasulu na tomina kapua tu mangkamo taku ya motu Yesu tu maruru lako to unturu tak bai susi Musa lako makalimakna apa lan banwanna puang matua belanna dibilang patok mo lan untarima kamalakbiran losong anna Musa susi to umbangun banua losong di pakalakbi na banua belanna mintu banua tau umbangun ni apa yatu umbangun angge maritik yamo puang matua yatu Musa maruru lako makalimakna apa lan banwanna puang matua susi to ruranan la umpa peisanan ni tumintu apa la dipokada undinna apa Kristus susi anak ungkuasai makalimakna apa lan banwanna puang matua kita morate tu apa lan banwanna podo ketang ti lelukki tu penaa batta ta sia kapa renuanta tu tapo satuan sae lako katampakanna. Amin. Yamo tomina kapua lan aluk todolo yatu tomina yamo untonganan mintu uluanna aluk lan kapatongan aluk todolo tayanna makdin dipateng kapunala tomai ada ke tai anna imboi napasambayangan tomina la iatu umpatunna pangimbo laku puang titanan tallu la lulakona deata sia yatu mempatunna lako bombo mendeata mintu serekanna aluk tomina tu untonganan ni ya moto anna dikasiri datu tomai tomina lan aluk todolo belanna disanga kumua yamo untonganan ni tu mintu kape malaran anna torro paria tomai ada di patengka lante pak basanta anna dipasibendanan tu Musa anna puang Yesu yake lan sukaranna to Israel yatu Musa yamo digente misa pesuanna puang matua tu umpo pa indo sukaran alukna puang matua lako to Israel napake puang matua tu Musa umpanundu sia unnadai to Israel umba lanakua umpamain dan sangan na puang matua lan katuanna
sia umba lanakua usoyanan ni tomai kapemalaran anna tontong di pamaindan tu sanganna puang. Apa moyan na dadi pesuan na puang matua tu Musa. Apa tayanna pada tande puang matua melanda tolino duka. Apa puang Yesu tu digente tomina kapua. Tayanna mendadi bangri to nasua puang matua sangadinna laduka untonganan ni lan kasalamaran. Yatu Musa napakeri puang matua umpanakna pak kamayan lan banuanna sia tayanna ia ungkuasai tu apa lambanuanna puang. Apa ya tu puang Yesu ia mo ia ungkuasai makalima na mintu apa lambanuanna puang matua. Naminda ratu disanga apa lambanuanna puang matua. Ya mo tu kita to menturu lako kalena podoanna den tontong batta sia tang tileluk lan kapatonganan lako kalena sae lako katampakanna. Ya mo to ta batta mo lan kapatonganan landa sae lako kasayanna puang Yesu sule. Amin. Tamas sambayang. O puang talu sang buah banang, kurre sumanga indekada malabi mi, mangka kirangi kinannungan. Pena masallo kirannuan tontong umpama toto kan, kitontong la umpogau tu kadammi lan mintu allo katuangki. Lan sanganna puangki puang Yesu, ya mo puang sia juru salamaki. Amin. Salama laku kita mintu solanasang puang umpasakiki.